قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. Hürmetli din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ник Rabbimiz Allahu Subhanahu ve Teala bizge tıyılgan karaşlardan sak bulurga kuşkan. Bu sorau açıklık kırtüğünü soruyu. Kudretli Allahu Teala bizni tıyılgan karaşlardan kisetip, başta irlerge müracaat ite, ondan hatın kızlarga. Bu eligi sıraunun mühimligin, sosyum için anın yugarı ehamiyetin kursete. İrler de, hatın kızlar da, üzlerinin karaşların kontrolde tutarga tiyişler. İzge Kur'an-ı Kerim'de eytilgen kullil mu'minine yaguddu min absarihim. İ Muhammed mümin irlerge eyt, haramga küz yumsunlar, küs atarga yaramaganlarga bakmasınlar, cinsi vesveselerge azgınlıkka birilmesinler, paklıkını saklarga kirekligi turunda söyle. Tuğlu, ışanış bilen eyte alam. Korkunç günahlarının küpçeligi gadi karaşlardan tuğa başlıyor. Barımızda zina kılu, barça dinler tarafından gayiplenüşü günah turunda bilemiz. Kişiler bu günahını kılığa tizgine kilmiler. Barısı da karaşlardan, ımsındırıdan başlana. Yaş kızlar hem yigitler kompüter artında oturalar, sosyal çilterlerde aralaşalar, fotoları da, kontakları da barça kişide karı alırlık itip koyulgan. Ata anaları rüksetinden tış, alar bir-birsinin fotoların karılar, bir-birsi bilen aralaşalar, andan indi ışraşular bilgililer. Yigit kişi kızının avırlı buluğu turunda bilüge anı taşlı, çünkü nikah yok, hem anın cevaplıkını üst üstüne olası kilmi. Kızga nişlerge, balanı tabarga, ol vakitte tuğanları tarafından gayiplev de, o yat hisi de geçirge turu kilecek. Şularını iste tutup, kız bala ya abort yasata, ya ise balanı taba da anı taşlap kaldıra. Siz bilesiz mi? Dünyada küpme balalar zinadan tuğa, hem küpme abortlar yasala. Resmi məglumatlarga qaraganda, Rossiyada uzgan yılda milyonga yakın abort tuğmagan balalarını ütürü kılıngan. Çınlıkta ise bu sanlar küpke artık deyip oylayım. Barısı da közler bilen zinadan, irler hatınlarga, hatınları irlerge ımsınıp karavdan başlana. Andan indi bir-birsin tekşireler. Tıyılgan karaşlarının neticesi abortlar hem jimriligen kişi yazmışları. Kimdir tıyılgan nersege karaşın düşürgende, ol indi zina kılu aldında tura. Bu turuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytken, Kutibe ala bni Adem nasibuhu minez zina, mudrikun zâlike la mehalete, فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ. Adem balasına zinanın bir ölüşü yazılgan. Ol ana bari bir irişecek. Gözlerinin zinası karaş, dilinin zinası söylem, kulaklarının zinası tınlav, kollarının zinası tutu, ayaklarının zinası adımlar, köngel hem suri, gavret azasımını rastlı, yeki kiri kağa. Televideniye bir küp oyatsız görünüşlerge bay. Ahlaksız tapşırılar bilen tulgan. Minin ülken yaştagi kişilerge isim kite.
бар эшләрен ташлап, актерлар бер-берсенә интригалар корган һәм бер-берсенә хыянәт иткән сериаллар карап утыралар. Минем кайбер танышларым татар телевидениесенә дә гаҗәпләнә. Бөтен Россия буйлап диярлек милләттәшләребез кабелле телевидениега тоташкан. Аларның бердән-бер теләге туган телләрендә тапшыруларны ишетергә һәм күрергә. Бер кемне дә тәнкыйтьлисем килми, әмма тәүлек дәвамында җыр-биюләр генә күрсәтү дөрес түгел. Сүз халык җырлары, мөнәҗәтләр яисә бәйтләр турында түгел, сүз заманча эстрада җырлары турында. Артистлар сәхнәгә ярым шәрә чыкканда эндәшми калу бик кыен. Бу бит бөтен Россияга трансляцияләнә. Кемнең ояты бар, ул аларның башка тапшырулары юкмы икән, аларның оятлары бармы икән дияр. Гүнахлар кылып, аларга күнегергә бик җиңел. Даими рәвештә харам карасаң, аннан баш тарту бик кыен, бик күпләр белән шулай булды инде. Кайбер татарларга спутник телевидениесын куюның сәбәбен сорасаң, концерт багырга дигән җавап алырсың. Нәрсәгә өйрәтә безне бу күңел ачу тапшырулары? Чечен Республикасы телевидениесына игътибар итегез һәм үрнәк алыгыз. Без анда чечен телендә тәрҗемә ителгән әхлаксыз сериаллар күрмәбез. Тамашачыларга күпчелек тарихи һәм мәгълүмати тапшырулар күрсәтәләр. Иманлы кеше кайда гына булмасын, үз өендә телевизор каршындамы, яисә урамдамы, ул Аллаһтан куркырга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шулай васыят иткән. Иттақиллаха хайсума кунта ва атби'и саййи'атал хасаната тамхуха ва халикин наса би хулукин хасанин. Кайда гына булсаң да Аллаһтан курык. Яманнан соң аны сөртеп ташларлык яхшылык кыл һәм кешеләргә карата әхлаклы бул. Мөхтәрәм җәмәгать, шуның өчен без барчабызда күзләребезне харам нәрсәләрдән, харам карашлардан сакларга тиешләр. Киләсе лекцияда без бу теманы дәвам итәрбез, иншааллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.